Bir taraf bulmagan özünün milletin şınlap durup yaratkanlar tatar tilinde şiirler söylerler. Biz indi onu bugün 3 nominatsiyaga böldük. Ol bizning tatar şairleri, şiirlerin oku nominatsiyasi hem indi Tau yağı avullары şairlerinin şiirlerin oku hem öz icatım. Bizim bu yıl gaile yılı bularak biz indi icabi gaile diye nominatsiyada kirtip baradık. Tarihi avulımız Mulla ili, Mullagıl ilinde kurulubuzga bek şatbız. Şundan da ul bizning hazırında matur bu tatar sözü beygisi жылдан yıl özünün boşluğundan tolup kile bu matur beygide, matur til beyremi gününde, tuğan til beyremi gününde manda jiyuluğuz, kilowuzga bek zor rahmet. Bayram bilen kutlusu kile Bunday matur avullar yaşaganda, matur kızlar, yigitler yaşaganda milletimiz yaşay, tilimiz bayı, bek zor rahmet sizge. Bizning mana şuşa kelgashdan şuşunday matur şara ko'rsatuvgiz mening xotiralarimni yamartdi. Shunlab da men mana shu sakitlik o'lar, singoq qolurlar, hamda oshiq-oshiq yuguruvlar barisi da esga tushdi. Mana bolalar bilan ulalarning birga chiqish yasovi shunlab da mana bizning g'urf-odat yig'olarni Kileşek boğuna topşuru degen söz. Oza burada küçkene edini yolda büyüketiyle püstele Müt küsüm tükülü, müt düşküsüm tüşkülü Edinin karşında, münetik karşında Çıvandağı okmayga iyeleşken püsile Min çıvanı saklarga kuştum ala pisigen Əli bəli iter bu, medresege gider bu. Tırışıp sabah okuğaş, galim bulup jiter bu. Bəbi bulasın kilmi, kile əni bulasın. Yılamışa onun kibir, aşkasından turısın. Babam, anam dili, men şu türde sileşem, öz ilimde. Öz dilimde köprü bakıdırışım. Bu ortağım ben imatursuz her vakit sinerkenir. Koşuğu gümüşten jisamavor koynap tura suğu izge inişten. Sahnelerge çıkıp ufaklar tepkinen. Mındayda maturşa bulun bizmen aldağına. Jırlı iniş şağa bulun yanıman gana. Kitap koluna yukama, sizi inci deybilsin. Kitap sizi singen güngül, rahmetine rahat olsun. Jılısı da kilo koşak, oylap yodam da, yokşun benim o boyumda. Yokşun benim o payımda, sınımda, önümde. Birge unusun bir tekile benimde. Бара кылдык біз бүгін урамға, біздің армия күні болғанға. Әйдә зур бәйрәм шатлык белән кил, сине каршы бетерәм туган ил. Мин сине газиз балам, саф сулы чишмәләреннән җаныма сихәт ала. Килдем әле кармакларыңны алып, эләкмәсме бәхетемә әкияти алтын балам. Яу пескәем, борсы җанғор шаңга, мойны сакла күсидән, иясыннан чыгарма. Һәр тушмакта саклап тора, чынлап хак. Минем дә ялганлашырга кутапта кайшым. Әни уйнаганда кеше күрдем урамда, әни утырган иде, урамда кулган иде. Дөрес итеп утырып, язар җайлап, натурлап, Yorarlı bir defterhe düşürge körete. Sakın saf hava, yumuşak kar yağar. Uramga çıksan bitler kızara. Birimiz mingi şavanbız. İkimiz de soru şunlu, ikimiz de şundu gümlü. Bu şeyin şartları vardır. Söyle bir bulsa yorri. Bayan itansına bir kulak sakılmayan canı. Müne dağın
Iyul ayı kirdi. Jeygi yemge urman düründü. Göz açtılar kırıdarama aşkılar. Jir jilegi pişip ülgürdü. Tişide şatlık bilen nurlar şaşıp oy yoltırı. İsken ekrencil bilen yaprak ağaç yorkoltırı. Küçük benim, şirin büyük, ismin bilen kilip soğuşka. Doğulum bilen kümenmedim, bu tanımla soğuğu soğuşta. Kıyıp bəxit kilmese de, kıyıp küngül küllense de, ümit gitmey canlardan. Yol boyunda zor kıyma var. Kim ne işin oturtkan, kim ne işin oturtkanı bütün kişi unutkan. Şu bilen burunlar, olmadı hiç de doğuz. Kim sayın burulsanlık, kim sayın burukatlık. Жылы үйде отырасыз yakın нешке, отырасыз рахатланып, тізілішіп, шоқлық сізге, оңайсызлық келмей hiç de. Яшьлегемә тагын кире кайттым, һаман шулай шаулый буран. Таң нурыннан уянды ромашкалар, елмайып, хәл сорашып, күзгә күз кагаштылар. Bugün mene сиңа кайтып килдек. Эштән соң дип, ашыгып, йөгереп, шатландым, сөендем әни. Яшь кызларда йөрдең йөгереп. Шигыры, яшь ана, авыл яна, шәфәк нуры булып, уйный күктә янгын шәүләсе, күмерләнгән иле тутасында аунап ята ана гәүдәсе. Күпме булса сездә көч һәм якын, шул кадәрле җирдә хакыгыз. Кешеләр сугыша, кан кыя, киселә меңнәрчә гомерләр. Төн буе улашып якында, иснәнеп йөриләр бүреләр. Олар жинап аналарны, балаларны кырга кудылар. Казыттылар шукыр, үзләре читтән көлеп карап тордылар. Үскәндә яңгыр вакытында яуды, кар яуды, төшке айларда. Тәгәрәп үскән җылы яшел чишмәләре калды инде, әллә куйларда. İçinde госпиталь ишекләре язылы, госпитальдә кемнәр генә белми икән фазылны. Сугышка кадәр эшләгән Донбасс шахталарында, эшләгән, исме төшмәгән Мактау такталарынан. Onun navigasyonu bilen soğuşta dekabrın onlarında hospitalga yaktı. Bir kadar şehirde hospitalda yaktı. Dekabrın 22'sinde onda kozan Moskov'a koydu. Moskov'dan Kozan'a koydu. Moskov'da yanına pilatı yasadılar.